Yo, there's a boy. W to you, Kufai. Happy W to me, Kufai. Good morning, Team Master. Happy WCW, baby T. Happy WCW to you, Kufai. Happy CW. Ay. Netabo ina niye jetago Baby Top. Niye jetago Stacy. Nani gato Kufai. Narigato Chef Gademba, the T Master. Ngai wako. Nemurairio wega tondu ngimuririe kiundo tho Stacy ni uraira wega. Yene ndaire wega feel. Good to see you looking lovely. Thank you and you too. Good morning. Good morning, baby T. Ni uraira wega. Ni ndaire wega. Kufai niki? Nekomaka. Niki ya komakia. Nani anyiteto. Hey, Team Master. Kau kwenjitiria. Otoraga tena niki ugirire. Niye mumhaya kigeta ni akwirwarithia kuga nemahe. Wena ndiari siri. We mwega muthikiriria na mwirori wa Miaki na Membe TV nguraga hano ho mucie wigue we mucinge tomoro wa Kimani muthenya wa ira niguo Baby Top ikurakiriria WCW Wednesday haria aigua tumia magikoro magikungwirwo riu Baby Top agacokerio ngatho muno ni kunyitirira aya marakiyukiri upcoming stars omwe wao ari Kufai na jokes ciake cirakiria rita riri reke tuge ni arakiria rita riri no riu ngatho ciragicokeria Baby Top tunaikorwo akinyitirira andu aria mareyukiriria muno Newsmaker aroka na comment arauga atiriri the reason behind the wrong brains waithaka unagongewa mugokara ena kauga atiriri very mnaka innocent udangiwa ni mukianagio guo ngagwitwo haha Paris koge kauga atiriri can I come to prison me let her free kaka ka Baby Top gaitu ndugatarekie figo muhea mwingira akara comment arauga atiriri akimaliza aende ashike drink of show.